Sebentar, kita cek dulu. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Kembali ke atas. Sebentar, kita cek dulu. Alright, terdengar ya teman-teman. Alright, kita mulai saja teman-teman. Right, kembali lagi di RPG Journey Junior. Kali ini mainin Final Fantasy 4 ya. Tapi ini yang 3D remake ya, main di HP. Gue download yang mobile. Jadi kita gas aja. Let's go. Ini kemarin gue nyoba ada continue-nya, jadi kita mulai saja. Let's go. Select difficulty level. Game content is the same with normal and hard difficulty, except with hard enemies are more formidable. What? Harusnya ada isi sih. Normal aja lah ya. Gue mau tahu ceritanya guys. Kemarin gue belum tamat main ini kan. Let's go. Ini enak tuh mainnya di layar sentuh guys. Bagus banget dah. Lord Captain, Kalau we're di nearly to the streamingin Baron border. 60 So fps we ya. are. Di gua 60 guys waktu. The trouble's here too. Orders may be orders, but this goes too far. Enakan pakai speaker Bluetooth ya. Kalau headset Bluetooth gua nggak bisa pakai ini guys. Mic ya. Lord Captain! We're the Red Wings, the pride of Baron. Must we now be thieves sent to plunder from the weak? Enough. But Lord Captain, the Mysidians offered no resistance, and still we cut them down. Listen to me. We did no more than what our kingdom's peace and prosperity required us to do. The Mysidians knew too much of the crystal and its secrets. His Majesty deemed it so. We are the Red Wings of Baron. It is not our place to question the orders of our king. Lord Captain. Soalnya tuh Lord Captain! Monsters at the fore! headset gua tuh di bawah ini loh, di tangan kiri tuh jadi masih sebelah jadi. Tapi untung ini bisa one hand. Ini bisa auto ya, jadi slow aja. Kita auto battle karena musuh awal-awal. Gonna die. Everyone all right? Everyone alright. Alright. And all these monsters as of late. Disturbing, is it not? I wonder what it bodes. We've reached the castle, my lord. Well then, prepare for landing, men. Lord! Sejak kapan zaman dulu ada men? Maksudnya kalau bahasa Inggrisnya laki-laki itu maksudnya ilmuwan kan ya. Itu mau men gitu. Nanti gue jam 12-an atau jam 1 gue rehat dulu ya, mandi dulu guys. Ada yang lihat kan gimana nih? The crystal is our, but the Mysidian they did not even raise a hand in their own defense, baby. All the better, then, is it not? Only fools will dare oppose the almighty will of Baron. Come, we must not keep His Majesty waiting. Moment, my lord.
Your Majesty, I fear our good Lord Cecil faith in you begins to waver. Young Sigit, does it know? Indeed, your loyalty and worth are proven once again, Captain Bacon. But the crystal is all the matter. Bring him before me, as you wish. Ini seingat gua, ininya jahat ya, rajanya. Apa lupa lah gua, udah lama juga mainnya. The kingdom of Baron hails your return, Cecil. You have brought me to you have brought me the crystal I trust. I have your Majesty. Relinquish the water crystal tuh. Ini ngasih water crystal kan kalau di Final Fantasy sebelumnya water crystal gitu kan dipakai buat kekuatan MC kita kan. It is genuine, your Majesty. So it is, see how it shines. That will be all, Cecil. You may leave us now. Anjir, kita belum laporan udah disuruh pergi ya. Ya versi Android gak bang? Enggak, versi mobile. Your Majesty. Kalau versi Android gue ada layar satu lagi dong. Ini satu doang layar. Your Majesty. Have you some other matter to discuss? Our king has granted you your leave, and yet you will trouble him further. Cuman gue nggak tahu ya, ini bakal ada bakal atau enggak, soalnya ini ya namanya juga Play Store guys. Bully aja nggak bisa gue download, soalnya buat aplikasinya buat ini HP jadul gitu, nggak bisa buat HP Android sekarang. I know it is not my place to ask, Your Majesty, and I pray you can forgive my indiscretion. But what is it you aim to do? Your ways are not as they once were. My man's heart grow heavy with misgiving. As does your Majesty. No, I would never do. Do you take me for a fool, Cecil? Do you think you're so knows? Oh, ini bahasanya aneh-aneh guys. Whispering escape my ears. Belum pernah gue baca sebelumnya gitu loh. After all I've done for you, Cecil, you want me. Kamu melukaiku katanya. This is most unfortunate, but I can place no trust in one who offers none in return. Let me believe you of command of the Red Wings, my liege. Ayo baru ada musiknya cok. You will go now to the Valley of Mist instead there. Your Majesty. Ah, ini gue kesana nggak 3D remake begini guys, ada perkenalannya gitu loh. I beg you, my liege, reconsider. You know Cecil would not betray you. Ah, Ken, I was not aware this matter concerned you, but I swear, okay. I've no more words. Take the ring and be gone. Well, my word is yet firm. Anjir nih, arogan anjir, King Baron. Bahasanya dari cara ngomongnya, Carnelian Signet. My liege. Highwind, Youngscrew. Di sini namanya nama-nama ini ya, nama-nama yang ada di langit aja. FF tuh Ken Highwind, terus gua nggak tahu ya, FF6 belum main. FF7 Cloud, FF8 Squall, FF9 gue lupa lagi namanya siapa. Tapi FF9 tuh nyindir 7 sama 8. What's to forget? Ada easter egg kayak gitu loh. Alright, kita main satu tangan boy. Let's go. Oh, ini mapnya bisa dilihat dari sini. Let's go. Itu dia, buat tangan tua kayak gue tuh sangat berguna. Ada peti ya di sini ya. Ini cara ngambil gimana guys? Lewat bawah kah maybe?
Come on, gak lewat sini guys. Nih gue inget banget bisa guys. Ini gue baru main sampai awal-awal ya. Ini gue nggak tahu. Lumayan. Dapet tenda lagi. Kemana ya guys? Ntar kita explore Baron dulu ya, kastil Baron. Ini ada ini lagi nih. Ah ini nggak bisa dipencet. Karta anak di MM2, anak dari Richard Highway. Ini dia tetap. Ini ceritanya kan dia ngambil dari ini kan, dari panti asuhan si si ininya, si siapa sih karakter kita guys, lupa gue namanya. Siapa nih? Di close, wah nanti bisa kebuka tuh guys. Tapi menurut gua efek tuh bagusnya nggak nyambung tau dari satu ke satu. Soalnya gua menurut ini seneng banget kalau ceritanya beda. Kalau kayak efek 7 bakal berpotensi menghancurkan ceritanya anjir. Ntar kalau di remake gede kuat gua. Alright, ketemu si ini di mana ya guys? Lupa gua. Nah, ini ketemu cewek nih. Rosa White Made Sobera. Harusnya nggak ketemu ini dulu guys. Tapi nggak apa lah. Kecil. Ini rada jelas ya daripada versi NDS. Oke guys, sebenarnya kita nggak kesini dulu tahu. Coba ya, gue penasaran. Ntar lu balik dulu. Nah, kita kesini dulu kocak. Innocent Camp. Oke, dia nyeritain dulunya nih. Dia dragon ya, si Kane. No more holding back, Cecil. Fight to win this side. Nggak bisa lah, Cecil kan orang baik. Let's go, kita langsung ke sini salah nih. Tadi kita ke sini.
sini ada pintu guys, bisa masuk gak? Ini apa guys? Ntar dulu, cekit dulu ya. Di sini ada, takutnya ada ini. Gue belum buka guide soalnya guys. Ini black mage. Tuh, ini kayak emang kita awalnya jadi jahat dulu dah. Apa sih, Jun? Come on, man, gue mau ngobrol sama lo. Ada map gak? Oh, nggak ada sesuatu yang buruk ya. Oh, ini penjara guys. Oke, kita lanjut aja. Well, look who's home. Tuh, cheat selalu ada anjir. Pasti berurusan dengan kapal terbang. Rasa been worried sick about you, you know. Ini rumahnya cheat ya? Oh, bukan ya? Oh, buntu deh guys. Versi remas. Kita ajak ngobrol dulu. Ada map tersembunyi gak? Ada. Greeting and salutation, Sir Knight. My name is Hemingway. Namanya siapa? Emoticon Arnato. Namanya siapa ya? Gini ya. Alright. Kita ketemu siapa nih? After your bed, my lord. Sembari lihat baterai gua lowbat cok. Let's go. Ada item kah manis? Nggak ada item sininya. Rest for the night. Let's go. Sedih. Ini epic nih, kayak ini aja deh, FTP cecil. Your Majesty, what's become of you? Where is the noble knight, the man who took me in as an orphan and raised me as his own? Ya kan bener kan, dia The strong, just king I once knew. Is a crystal worth all this? Robbing a peaceful people of what's theirs by right. What need could be so great? King's orders or no, there's no forgiving what we've done. Wih, ada jalan guys. Anjir, surround lagi. Suaranya dari kanan ke kiri.
Keren guys nih game. Won't you tell me what happened? First you're sent off to Mysidia, and now to hunt some beast again so soon? Cuman ekspresinya kurang sih. Kayak Did orang bengong something aja. happen in Mysidia? No, it's nothing. Then why won't you look at me? Cipok gak sih kalau kata gua? In Mysidia, we stole a crystal from people who had done no wrong. I've worn this darkened armor for so long now. There's no mode of light left in me. Mayang-mayang Not wae. even in my heart. Cipok kasih malam-malam dia nyamperin loh. Enggak sih tuh. I'm a coward. A coward who cannot even defy orders he knows he ought not follow. Anjir musik kayak Cecil of the Red Wings is many things, mulai di but he mana is no musik-musik coward. berbicara. Not the Cecil who I love. I love. Kupingnya di blur aja jorok The king kupingnya. is sending you to Mist to slay the Eidolon, isn't he? If anything were to happen to you, I couldn't. Cain will be with me. I'll be fine. Cipok. It's late. You should get some rest. Be careful. Jangan dikasih. Ini salam perpisahan dulu nih. Biar lucu gitu, lucu. Thank you, Rosa. I know what But I know what I've become. Gue penasaran sama mukanya guys. Gak pernah kebuka. Shall we then, Cecil? I'll be counting on you, my friend. Then you've nothing to fear. Let's go. Gokil. We gonna conquer the world, you know. Together we try. Musiknya copyright sih pasti. Oh tidak, musiknya hilang. Ada kota nih, explore dulu sini guys. Item. Seingat gue di sini ada item tersembunyi gitu loh guys. Ingat gue lo ya, tapi kan gue pelupa, lo tahu sendiri gue pelupa kayak apa. Nah, di sini ada kejutan istimewa gitu ya.
jok ya. Nah udah gitu aja, nggak ada tuh yang oke OE nya ya. Ingat gue di sini ada sesuatu, jadi kita harus ambil. NPC yang membangkokkan Young Screw Bro. Beli dulu gak sih item guys? Tadi kan kita dapat duit tuh. Potion Phoenix Down butuh kayak Phoenix Down. Sini murah banget guys. Beli 10 lah ya, kayaknya 10. 5 dulu lah awal-awal mah. Phoenix Down beli 1 lah ya. Seingat gue di sini ada musuh yang ngeluarin ini guys. Nah, cukup. Karena di sini seingat gue belum bisa beli senjata. Wah aja nih ya. Ntar gue ini ya mandi dulu guys. Seingat gue tuh kesini dulu dah. Auto aja lah. Masih awal-awal guys. Kalau di sini udah mulai kayak map 7 nih jalannya. Turn based. Copyright tuh pasti. Gue inget banget itu copyright guys. Karena dulu gue pernah mainin ini. Gue belum nge-save cok. Di sini juga kalau kita nyelesain peta dapat ini guys. Dapat hadiah. Bentar. Save dulu gak sih? Gue belum ada save-an aja. No, nggak usah. Let's go. Kalau main tangan satu gini enak bener bro, kayak di surga boy. Oh iya, kita buka map dulu buat ngelengkapin guys. Nih ada ini nih, ada yang beracun guys. Slow, oke. Di batu ya? Bangke itu batu cok. Oh harus beli good needle pelek. Enggak deh, enggak batu. Aduh racun deh. Oh buta, dibikin buta guys. Gila, awal-awal udah ada efek. Ini airdrop ya, butuh airdrop tuh. Mati ke lu. Nah itu tuh yang kecil guys. Awal-awal loh ini. Wah, di slow parah ini gua.
Tereret. Wah, di slow parah, cok. Tuh kan dibikin buta, gue gak ada ininya lagi. Gue malah beli antidote aja. Beli airdrop nih berarti sama gold needle, guys. Keluar dulu dah. Kalau ini mah bandit, biarin aja, guys. Gak ada efeknya. Kalian heal deh, beli airdrop aja lupa. Gua ngecas kan guys, mau ngecas aman. Gitu dong, naik level bang. HP gua panas deh cok. Gitu dong kena. Gak kena goblok. Naik dong Ken. Cukup lah. Menurut gua musuhnya nggak kuat-kuat banget juga deh. Gak usah cari duit dulu lah, disini mah gampang aja. Mau kuat mah grinding aja. Gak kayak kemarin aja, gak jelas grindingnya. Wah iya, duit gue tinggal segini ya. Ke heal status kondisinya. Tadi kan gua kena ini kan blind. Oh, ini jadi maju banget ya guys, perasaan gua. Naik Ken, come on. Itu dia. Enak nih bisa auto. Ini sakit tuh guys. Lama banget.
the fuck? Ngapain close data kocak. Seperti biasa kita mapin dulu supaya penuh. Dapat hadiah soalnya guys. Nih gua demen nih kayak gini-gini dapat hadiah guys. Apa ada map ya? Dapat hadiah lagi guys. Sini maju loh. Udah lu ngeluarin stop aja sih kalau kata gua. Kok gelap gitu guys ini ya? Itu keren banget ya. Ada ini gak? Gue takut kena status guys. Enggak kan? Map dulu. Leave this place. Who's there? Siapa yang ngomong gitu ya? Jadi bikin gua harus buka map terus aja loh. Nah, kita ke bawah dulu ya. Ke atas dulu gak sih? Ada airdrop di sini aja. Weh, jangan auto guys, Kita bantai dia dulu lah aja, bahaya banget. Oh, come on. No efek, boy. Ya, ini mau auto aja deh. Udah lu gak apa-apa dah nyetopin gua terus. Weh, lama bener. Berasa mong gua. Cil, lu nggak naik apa dulu dong. Emang bisa tenda di sini kocak. Ah, ini mau auto ya guys. Wah, naiknya strength doang sama intelek. Berarti dia bisa pakai ini ya. Magic oke deh. Oh, come on. Little when you can. Elodon. I see you in the morning light, you know. Ini bisa di ini guys, quick save. No, gak usah. Gue kira FF7 soalnya bisa guys. Save stat gitu.
let's go. Item. Udah deh. Dapat hadiah gak gua? Oh, dapat. 5 potion. Loh. Oh, gua rasa kesini dah, guys. Harusnya save dulu nyet, sumpah. The ring! Wah, anjir ngancurin desa ya, bro. This is what we were sent to do? He wished this village torched. But why? Wah, ini udah mulai nih ketahuan kalau ini jahat. Rajanya aneh kan. Nangis bocah siapa tuh? Nah, siapakah itu? Mother, you can't die. Just because your dragon did. I've heard of their lot. Men who can conjure eidolons. Summoners.
Then the dragon we slew was Oh, Elodon tuh our mother's? summon ya? Di sini ya, gue lupa guys. You're the ones who killed her dragon? Forgive us. We'd no idea this would happen to your mother. His Majesty sent us to eliminate every last one of these people. No. Foul work, to be sure. We'll need to kill the girl as well. Cain! It's her or us, Cecil. She's a Gila dia, child! gak punya ini ya, gak punya hati aja. You'd betray your king? Betray him? Any man who'd wish for this is no king of mine. I thought you might say that. Then I owe His Majesty much, but not so much I'd soil the Dragoon's name in his. you're with me. Baron's army is the mightiest in the world. Our flight means nothing if we remain alone. We must treat with other nations, share what we've seen. And Rosa, she must share our fight. And she will. Thank you. I'm not doing this for you. Huh? Quickly, we mustn't linger here. What of the girl? We take her with us. Come. Gila, mau dijadiin It's anak not safe aja. here. Take my hand. No! We've no time. Use force if you must. Stay away! Wait! Leave me alone! I hate you! Gokil dia dilawan nih guys. Sumpah ini dilawan. Sumpah. Anjir dia manggil Gaia, bro. Kebelah daratan gitu. Akhirnya berdua juga. Stay alive. Thanks goodness. Cain? Kepisah sama Cain. I cannot stay here. I need to take this girl someplace safe. Forgive me, Cain. Wah gila ini, gue dikeroyok guys. Grinding dulu ini mas. Dapat potion. Typo, I need to find a place let this child rest. I'll travel all night.
You've woken. Tetep marah sama dia. I wanna ask you to forgive me. It's my fault you lost your mother. But please, at least allow me to take you someplace safe. Mati lampu. Loh. Sim, before you know Cecil, please, you must listen. His Majesty, or orders come directly from His Majesty. Wah, ribut nih. I'm sorry, it's all my fault. Dia minta maaf juga kira. My name Rydia. Weh, summoner. Kayak dia bakal jadi tim kita dah. Formation dulu seingat gua. Ingat ya, kalau kayak gini-gini tuh harus dicek dulu guys. Sini ada senjata nggak ya? Beli-beli senjata dulu guys.
kita pakai udah guys, kita kepo Anda kepo. Nah, ada lagi deh. Anjir, jebur, cok. Kasihan dia lu basah-basahan. Senjata di sini gak ada, guys. Grinding dulu lah ya. Save dulu. Kita grinding dulu ya. Putar sini dulu. Panas HP gua ini. Berharap apa guys sama itu? Sakit. Gokil semua hebat anjir. Ini senjata dulu deh guys. Senjata apa ngehil ya? Ngehil dulu dah. Gila anjing. Berapa? Anjir, 123 malah berkurang. Daftar itu apa ya?
Chocobo kabur ya. Nah gitu dong Rydia, naik level lu. Jangan nyusahin gua lu Rydia. Si Rydia nyusahin gua guys. Darah aman. Mending ini deh. MP 5 ya. 10 boros cok. Dah. Dia spesialis attack kok. Jadi kalau kita ability enak, kita auto enak. Buat si dia ya, bro. Wah, sumpah. Itu dia boy kalau kata gua. Guys, MPL langsung habis gak sih? Anjir langsung habis. Heal dulu guys, heal dulu guys. Takut. Ini mah nggak ini ya. Ini harus gliding dulu guys. Ayolah, aku mau beli senjata kocak. Kismoy anjir. Ya, let's go guys. Tapi di sini bisa dicepetin ya kayak di pakai emulator. Tapi nggak apa-apa, ini bisa auto, enak banget. Gak mati anjir. Jadi dia nggak naik-naik nih. Di sini duitnya pelit guys. Anjir, ada itu lagi. Wow, sakit guys. Wah, lagi dong gua. Weakness-nya dia. Gitu dia naik level. Nah, stamina lu naik dong gitu. Itu guys, grinding namanya. Tapi duit gua gak nambah-nambah, gua liat-liat. Pego-pego juga nih, cepet-cepet terus nih. Ya harus berapa level dulu dah guys. Padahal gua di tower belakang loh si Rydia.
Gue butuh 160 aja duitnya guys buat beli senjata Iridia. Apa ganti Chocobo ya? Tapi 10 MP-nya. Boros. Mana musuh? Iridia duluan lu. Anjay. Itu dia guys. Pengumpulan duit sudah mulai mudah ya. Tapi butuh ether sih. Nah, harus kritikal gitu loh. Nah, itu dia. Masa nggak naik-naik sih Cecil, bro? Haha, Iridia gue udah mulai kuat boy. Gitu dia, Cecil naik level boy kalau kata gue. Duh ya naik strength doang lagi. Sini maju, gue butuh duit nih. Anjir mudah banget. Strength, speed, stamina boleh. Di sini dimudahin banget ya guys. Ngelerin ini belajar magic kan. Apa samain level lah guys? Gila sih awal-awal masa mau nyamain level. Duit gue udah berapa tadi? 109. Sekali lagi lah guys. Biar ada pegangan buat heal sama beli senjata. Kalau udah gerak kayak gitu udah kritikal berarti guys. Ya elah so easy meh. Gila 19 doang aja. Berarti butuh 210 guys buat heal sama beli senjata 1. Doang aja. Aduh dikit lagi. Sekali lagi deh. Sekali lagi ya guys. Sekali lagi please sekali lagi. Nagih aja gradingnya kayak gini. XP-nya sih oke ya, duitnya di sini susah guys. Duit gue berapa guys? Kalau boleh tahu? 236, oke. Heal dulu.
Settingannya nih guys, kita dulu. Nah, ability-nya ganti dulu deh buat si dia. Attack aja. Beli senjata dulu. Habis duit gua. Aduh, inteleknya turun tapi ya guys. Turun satu sih. Ah, bodoh lah. Ini apa? Ini misinya kadang dari sini guys. I cannot undo what I've done. Dia, but I will make amends. Oh, ini tuh harus diganti coba guys. Nah, he looks so sad. Oh gitu-gitu, itu hint-hintnya guys. Kalau di sini tuh. Ntar save dulu. Salah pencet. Kita ke rumah ini dulu berarti. Kalau nggak salah sini ya guys. Gak ngerti gua. Nah, ini kita kesini deh. Rosa. Epak. Please be alive. This is for Cecil. Auto potion augment. Oh, ini ability ya guys. Mau ngapain kita? Bukan gitu caranya. She must really care about him. Gue lupa guys, dia disuruh ngapain? Loh. Oh iya, ini harus dibelajarin guys. Kita kemana lagi ya guys? Gue lupa lagi coba.
Anjay, bunyinya enak banget ya, kayak dipentokin ini tau gak lo. Kritikalnya 14 mau jadi apa aja. Kayaknya ini salah deh. Apa sih depan? Jadi grinding lagi dah gua. Aduh, strength-nya nggak naik lagi. Kayaknya nggak ke situ deh guys. Buka gate kah? Hah? Oh, kita ke ini dulu, Kastil Utara ya. Masalahnya ya dulu deh guys, aku mandi dulu. Cukup anjir, habis duit gua. Ini kita ke utara nih guys. Salah, ngapain gua muter-muter, kocak.